kita kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau cari mainan yuk. Di sekitar sini yuk, kita cari yuk teman-teman. Kita cari yuk. Ada apa ini? Wih, ada boneka. Boneka Pikachu. Boneka Pikachu teman-teman. Lucu banget ini teman-teman, warna kuning. Ih, lucu. Kita kumpulin sini ya teman-teman. Kita cari lagi yuk. Kita cari lagi yuk. Wih. Apa ini? Widih. Ada Pop It teman-teman. Pop It 3 teman-teman. Kita kumpulin lagi yuk teman-teman. Ayo kita kumpulin lagi yuk. Di sini kita kumpulin lagi Pop It-nya. Kita cari lagi yuk mainannya, kita cari lagi. Ih, apa ini? Ayam. Ayam teman-teman. Ayam teman-teman. Lucu banget ayamnya ini teman-teman. Kita kumpulin lagi yuk teman-teman. Ayamnya nih. Kita kumpulin lagi sini. Kita cari lagi yuk. Kita cari lagi. Cari lagi. Ada ikan teman-teman. Widih, ikan teman-teman. Besar sekali. Kita kumpulin lagi yuk teman-teman. Sini yuk ikannya. Kita cari lagi. Cari lagi. Di mana ya? Oh, apa ini? Widih, bebek bersama anak-anaknya teman-teman. Ada bebek bersama anak-anaknya. Ih, bunyi teman-teman. Bunyi. Ih, bunyi. Widih, bunyi. Ih, bunyi teman-teman. Kita kumpulin lagi teman-teman bebeknya. Kita kumpulin lagi teman-teman. Sini bebeknya. Widih, mantep. Kita cari lagi yuk. Apa ini? Widih, Pop It lagi teman-teman. Pop It ada 4. Wih, Pop It. Hebat ini, ada 4. Kita kumpulin lagi ya sini ya teman-teman. Kita cari lagi yuk. Cari lagi yuk. Cari lagi. Ondel-ondel. Ondel-ondel teman-teman. Ih, ondel-ondel ada 2. Ada 2 teman-teman ondel-ondel. Kita kumpulin lagi sini ya teman-teman. Kita kumpulin ya. Wah, banyak nih teman-teman. Banyak nih teman-teman. Yaudah ya. Dah.